Lai thangnai 3 tariko Belaino Kharokma Sinchakhe incident ongkha Manu bridge sakao achomsa kawoi bakhlai Manu nodi twimao twika abo nuk social media o kam ke ron nukban kana tebo jeng kam ke saimana thangkang ke bo hingke bijui kiri amjani women college ni topper student tongmani bini khawo tamo dukhu tong tamo kosto tong abo kebo saimaya nodi bakang ka adne jeng nukja mano tola kam khai jango dei kota class punjo kathingai jana nei tongir khatoro bisamani nanya nei 4 दिन पर समान छुना ha 4 दिन पर समान छुना kay mongolwar di boro duita dige glai Paithago chadiniya golo mangkutui rutugoi mangkha lukurong ni chai tungmung te endi are blok chai tungma bai mangkutui rutugoi manlakha o mangkuthi manmani jaiga ongkha jami chorni tuisa phayoi mononodio nangphaimani tik aboni turning digi kaisa tuitoroi bol kocho wa kocho katajak tongo aboni tolabono mangkuthui mankha tabuk bini ma babu chung Belaino wana laijak te kab laijak tamoni ke cherai masa masano kotor khainani tille ka phurumani busu kosto nang abo ma babu se chaimano tamoni ke bo Belaino chhatro Kahan tebini ma babu sung bono asu kosto ke leka phurungui tongmani ajorabo bo asomsa mono bridge sakao kawoi bo tamoni bagui thina nangka akongno tabuk borok te kamini borok wan laijak tebini ma babu ro wana laijak tabuk belai borok sumung phayo tamoni bagui bo abo heke mono bridge sakani kawoi asomsa ke bakhlai thina nangka akongno tabuk kebo chaimaya ko tabuk pujuto वो बच्चे मैं रेडी किया है ऐसे ना ये टेंग दे दारा है उन्हें को लाभ दियो जो खुद देगा अब मेरे कोई चीज़ नहीं लाभ मत से o bidine bising toi nang kam ke na saima class korla Tiprasa tamo ke thika obo haike nung lila sung short film tamo ne bagi thiya obo nung kam ke saima ram juke tamo o video clip khali nung malani o bidine bising toi